top court alleging that Israel's military offensive in Gaza amounts to genocide. They told the International Court of Justice at The Hague that the 3 months of bombardment violated the Genocide Convention of 1948. Jackson Semahoro niko nitwa. Na nubu unyumva benshi ntibarabyumva neza, ntibarumva ukuntu nta munyarwanda wakambuka ngo ajye i Burundi cyangwa se wenda ngo n'umurundi ajabuke aze hakurya mu Rwanda nk'uko byahoze, kuko imbibe zirugaye. Ariko kandi n'ubundi ibijya gushya birashyuha, dore mu ijambo rye ryo gusoza umwaka ushize Perezida Evariste Ndayishimiye General Neva yaciye amarenga ko igihugu cye gishobora n'ubundi kongera gufunga imipaka yacyo n'u Rwanda. None koko byarabaye ejo bundi mu masaha y'ikigoroba. Icyo gihe Ndayishimiye yagize ati turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda rwemeye kubisubiza ububisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose kugira ngo abana b'u Burundi ntibazosubire kugandagurwa n'ivyo birara. Abategetsi b'u Burundi bashinje u Rwanda birumvikana gufasha umutwe wa Red Tabara ukomeje guhungabanya umutekano ndetse no kwica abantu mu Burundi mu bitero biheruka. Ibyo u Rwanda rwarabihakanye rwivuye inyuma, rutashwida twe ntawuduriye n'ibyo byose. Iki cyemezo rero cyo gufunga imipaka ihuza Burundi n'igihugu cy'u Rwanda gituranye nikiri kuvugwaho rumwe kuri ubu ngubu mu bategetsi b'u Burundi. Yego umwuka si mwiza hagati ya Kigali na Gitega, ariko uko byamera kose ntaho bihuriye n'uko u Rwanda rubanye na RDC. Kongo niyo bikomeye cyane, rero niyo yakabaye ifunga imipaka aho kuba Burundi bubikora. Aha hakurya muri Kongo rero ho imirwano irakomeye ndetse rwose irakomeje hagati ya FARDC ndetse we na M23 yafashe miri abasirikare benshi cyane ndetse we inica abagira ku 9 harimo nabo muri SADC yaje gutabaranga muri Kongo. Ibyo nibiri kuri page z'imbere mu bitangazamakuru bitandukanye yabibyandikira hakurya no hakuno muri Kongo. Mu mitwe y'inkuru bati M23 iri gusuka ibibombe muri Sake, noneho byakomeye. Hakurya mu burasirazuba bwa hagati rero uvuye muri Kongo naho bikomeje kuba bibi kurenza uko wabitekereza. Hezbollah nayo ikomeje gukubita babaza igihugu cya Israel, ari nako kandi gisubiza nacyo kigwanaho. Hezbollah iri kugaba ibitero bikomeye mu majyaruguru ya Israel, ari nako kandi urugamba muri Gaza rukomeza guhindura isura. Abarwanyi ba Hamas barakubita agatoki ku kandi bavuga ko n'ubundi bagiye guhisomo rikomeye Israel nayo yiyemeje kubarimbura umwe ku wundi, kabone nubwo bizafata imyaka n'imyaniko. Israel ariko kandi nanone iri imbere ya sentare kuri ubu ngubu ihanganye n'ibirego bikomeye, iraza kwiregura ku birego guverinoma ya Afrika y'Epfo iherutse kurega Yerusalemu, ivuga ko n'ubundi iki gihugu cya Israel ngo kiri gukorera abanyagaza genocide ikomeye cyane y'indengakamere. Bino byaha rero bikomeye kurusha ibindi byose byakozwe n'inyoko muntu. Bavuze ko mu kwihorera ku bitero Hamas yayigabyeho ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, Israel ngo yakoresheje imbaraga zikomeye z'umurengera mu buryo yica abana, abagore ndetse n'abandi badafite aho bahuriye na Hamas nyirizina. Kintu i Pretoria bavuze ko n'ubundi kigize genocide. Ibi byose rero Israel irabihakana yivuye inyuma ndetse rwose ibi birego irabitera utwatsi. Ese wabyumvise ko twinjiye mu minota 15 y'amakuru ubona umubonjo, ariko kandi urayumvira he? Urayumvira ko Karabo TV akakugeraho aho uri hose, kuva mu Budurira, Cyabingo, Gakenke, Bweye, Kimironko, Ngarama, Ngagara, Nyakabiga, Kanyosha, Gitega, Cankuzo na Rugombo kugera iyo zamabayi. Umugaragu wanyu Jackson Semahoro ndambuye ibiganza nkwikaze hano mu minota 15 nkubwira ibyiriwa hana hariya. Reka iminota 15 yacu y'amakuru tuyanzikire n'ubundi hani wacu n'ubundi birumvikana. Ndaza gutangira nkubaza ariko unyihanganire. Ubona rinde uzahombera mu kuba imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ifunze kuri ubu ngubu? Ese n'abanyarwanda cyangwa wenda n'abarundi? Ese gufunga imipaka nicyo gisubizo gihari mu bibazo bihari ko n'ubundi abanyarwanda n'abarundi ari abavandimwe kuva na kera na kare? Ndaza gusoma ibitekerezo byawe byose hasi muri comment. Kuva ku munsi wo kwa kane ku gicamunsi cyangwa se ku muhingamo
leta y'u Burundi yatangaje ko n'ubundi ihagaritse kugirana umubano uwo ari wo wose n'igihugu cy'u Rwanda. Ibirori byatangajwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Burundi yitwa Martin Niteretse, ubwo n'ubundi kuri uwo munsi wa kane nyine ku itariki ya 11 Mutarama cyangwa se 0 mu Kirundi. Iki rero ni icyemezo iki gihugu cyafashe nyuma yo gufunga imipaka yose igihuza n'u Rwanda. Icyemezo gishya cyo gufunga umupaka ni cyaje cyonyine rwose birumvikana. Minisitiri Martin w'ubutegetsi n'umutekano mu Burundi mu nama yari yakoranyirije abategetsi bose mu ntara ya Kayanza hejuru yo gufunga imipaka y'u Rwanda, rero yavuze ko n'abanyarwanda badakenewe muri iki gihugu cy'u Burundi. Ati nabi wabo ntabo dukeneye, n'abari ngaha ku gataka twabirukanye. Leta y'u Burundi rero imaze igihe kinini rwose ishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara. Izi rero zikaba zizengereza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye rwose. Minisitiri Martin yavuze ko n'ubundi usibye gufunga imipaka, leta y'igihugu cye cy'u Burundi yanacanye umubano uwo ari wo wose na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Uyu mutegetsi yavuze ko Paul Kagame ngari umuturanyi mubi. Ati twahagaritse umubano wose nawe kugeza igihe azagarukira ku kuri. Minisitiri Martin rero yunzemo avuga ko n'ubundi Perezida Kagame ngo afite imigambi mibisha ngo acumbikira inkozi z'ibibi zihungabanya Burundi. Abagizi ba nabi bose ngo baca mu gihugu cye, ubwo yavugaga igihugu cy'u Rwanda birumvikana. Minisitiri Martin Niteretse yavuze kandi ko usibye kuba ngo Burundi ngo bwarafunze imipaka ibahuza n'u Rwanda, ngo butanagikeneye kandi kubona uwitwa umunyarwanda ku butaka bwabo birumvikana. Ati ni imipaka yose yafunzwe, ntidukeneye abanyarwanda hano, ndetse we n'abari bari ku butaka bwacu twabataye muri yombi turabirukana. Uburundi rero bwahisemo n'ubundi guca umubano n'u Rwanda mu gihe n'ubundi hari hashize imyaka igera kuri 2 rwose ibihugu byombi bisubukuye umubano wari warazambye kuva muri 2015. Usibye rero kuba iki gihugu gishinja u Rwanda gukorana na Red Tabara, kinarushinja kandi kuba ngo rwaranze kugiha abo kivuga ko ngo bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza muri 2015. Guverinoma y'u Rwanda rero mu itangazo nayo yasohoye mu mpera z'umwaka ushize yakanye yivuye inyuma ibirego byose yashinjwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ishimangira ko n'ubundi ngo nta mutwe uwo ari wo wose wo mu Burundi ikorana nawo. Hagati ya 2015 na 2022 Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda. Umuturage w'u Burundi uciye inzira y'ubutaka akemererwa kujya mu Rwanda aho uburenganzira bwanditswe na leta. Byanze bikunze kuba imipaka ifunze hagati y'u Rwanda n'u Burundi, umuturage niwe ubihomberamo. Wenda reka iby'ibihato biri mu mubano w'u Rwanda n'u Burundi tuzabigarukeho mu biganiro byacu bitaha, ducukumbura akantu ko kandi kubiri hagati ya Gitega na tuvuye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umubano wacyo n'u Rwanda. Twambuke hakurya mu burasirazuba bwa Kongo ho imirwanire ikomeje kuvuza ubuhuha, ari nako kandi Tshisekedi yitegura kurahirira kuyobora iki gihugu n'ubundi ku yindi manda yatorewe. Imirwano yahuje rero inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abasirikare ba SADC zasize bamwe mu basirikare ba SADC basize ubuzima, abandi bafatwa mpiri. N'imirwano rero yabereye muri teritwari ya Masisi, niyo ya mbere rero iguyemo abasirikare ba SADC ku mugaragaro, ibintu bamwe bavuga ko n'ubundi batangiye kwakirwa. Iyi mirwano rero yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 Mutarama, ibera mu gace ka Birere gaherereye n'ubundi mu nkengero za Sake, niho rwari rwambikaniye. Amakuru rero yaturutseyo yakomezaga avuga ko rero imirwano yahuje ingabo z'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse we n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo harimo n'ingabo za SADC, ngo nuko rero abasirikari 9 ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahasize ubuzima, abandi bagera kuri 3 n'ubundi mu ngabo za SADC bagafatwa mbiri. Mu bapfuye rero byavuzwe ko ngabenshi ari abo mu ngabo za SADC. Ubushize rero umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yitwa Major Wiringoma yabwiye itangazamakuru ko ngo batazigera na rimwe bemerera ihuriro ry'ingabo za RDC ko babambura nibura na santimetero imwe mu bice bafite. Ati mu bice tugenzura ihuriro ry'ingabo za RDC ntizizashobora n'ubundi kutwambura habe na santimetero imwe, ahubwo twe tuzakomeza gufata ahandi. Major Wiringoma rero yakomeje avuga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zatsinze M23 yo muri 2013, ariko kandi bitashoboka ngo batsinde M23 y'ubu ngubu muri 2024. Ingabo za SADC rero zimaze iminsi itari myinshi rwose zigeze muri RDC, ndetse umuyobozi wazo akaba kandi yaranatangaje ko zije gusimbura MONUSCO yatangiye imyiteguro yo gusubira iwabo.
igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kuri ubu ngubu gikomeje imirwano ndetse rwose biragikomere kuri ubu ngubu, ndetse rwose kirashinja umutwe kuba ngo uri gukoresha ibibombe bikomeye cyane, kuba ngo uherutse kurasa ibisasu bikomeye mu mujyi wa Sake. Umuvugizi wa FARDC rero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko niwe watangaje ko ibisasu byo mu bwoko bwa mortier 120 mm ari byo M23 n'ubundi yarashe buhumyi muri uriya mujyi wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi. Kugeza kuri ubu ngubu rero ntiharamenyekana neza niba hari abo ibyo bisasu bivugwa ko ngo byaturukaga mu musozi wa Mushaki byaba byarishe. Ifoto rero iri kuzenguruka kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga irerekana umwe mu basirikare ba FARDC wari mu gace ibyo bisasu byarasirwagamo akizwa n'amaguru yirukanka rwose yabangiye ingata. M23 rero nayo ntacyo yahise itangaza ku birego ishinjwa byo kuba yararashe buhumyi ku mujyi wa Sake. Amakuru icyakora cyo aravuga ko uyu mutwe umaze iminsi n'ubundi wisuganya, ari nako kandi wongera ingabo mu birindiro byawo mu rwego n'ubundi rwo kwitegura imirwano ikaze ishobora kubusakiranya na FARDC mu minsi iri imbere. Reka tuve mu burasirazuba bwa Kongo noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati. Rurageretse hagati ya Israeli na Afurika y'Epfo, n'urubanza rukomeye cyane ariko kandi rukaba mugeni intambara nayo ikomeje kumisha imituku. Abanyamategeko ba Israeli rero bahirutse kuza imbere y'urukiko, bisobanura imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku kirego guverinoma ya Afurika y'Epfo ihirutse kurega Yerusalemu ivuga ko n'ubundi iri gukorera abanyagaza jenoside ikomeye cyane. Ku munsi wo kwa kane nibwo byabaye rwose, abashinja Israeli kiriya cyaha gikomeye cyane baza imbere y'urukiko n'ubundi bavuga ko ngo mu kwihorera ku bitero Hamas yagabye kuri Israeli ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, Israeli ngo nayo yahise ikoresha imbaraga zikomeye cyane z'umurengera mu buryo yahise itangira kwica abana, abagore n'abandi badafite aho bahuriye na Hamas, ikintu gikomeye cyane bihagije ngo kiba cyakitwa jenoside. Abashinja Israel jenoside kandi rero bakavuga ko Afurika y'Epfo ngo yahisemo n'ubundi kuyirega ikabikora mu izina rya Hamas, kubera ko n'ubundi Hamas yo idafite uburenganzira bwo kurega leta iyo ari yo yose. Kuba rero idafite ubuzima gatozi buranga leta nibyo bituma Hamas n'ubundi itaba yashobora kurega Israeli mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha nk'uko Afurika y'Epfo nayo ibivuga. Mu kwiregura rero Israeli nayo yabwiye abacamanza baburanishaga uru rubanza ko ibyo Afurika y'Epfo yirega ntaho bihuriye n'ukuri kw'ibiranga ahakorerwa jenoside n'abayikora. Abayiburanira rero bakavuga ko rero Afurika y'Epfo icuri ku kuri kw'ibintu. Umunyamategeko wa Israeli witwa Metre Tari Bekeri yagize ati Afurika y'Epfo yeretse urukiko ibintu bicuritse bitavuga ukuri kw'ibintu. Afurika y'Epfo rero ikavuga ko Israeli yica nkana amasezerano yashyizeho umukono arwanya jenoside. Aya rero ni amasezerano yiswe na 1949 Genocide Convention, ndetse na Afurika y'Epfo yashyizeho umukono. Abacamanza 17 rero nibo bari gukurikirana iby'uru rubanza Afurika y'Epfo yarezemo iki gihugu cya Israeli. Abarega Israeli rero bakavuga ko ngo yamaze gushyiraho gahunda yo kurimbura burundu Gaza yose, ndetse yewe ngibi bigaragarira mu kuba buri munsi hari abantu bapfa, abamugara ndetse we n'abandi baburirwa irengero, byose bitewe n'ibikorwa bya Israeli iri gukora ngaha muri Gaza. Hagati aho rero Israeli nayo ishyigikiwe n'ibihugu bitandukanye birimo nk'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu bikemeza ko ibivugwa na Afurika y'Epfo ntaho bihuriye n'ukuri. Umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza akavuga ko iki gihugu ngo kiri kumwe na Israeli mu ntambara yo kwirwanaho iri kurwana muri Gaza. Amerika nayo iherutse kuvuga ko ibyo Afurika y'Epfo irega Israeli nta shingiro bifite. Nubwo ari ku rubanza ruhagaze rero kugeza kuri ubu ngubu, umwanzuro wose urukiko ruzafata kuri iki kibazo uzaba ari icyifuzo gishobora n'ubundi gushyirwa mu bikorwa n'ibihugu kireba, cyangwa se ntibikorwe nabyo birashoboka. Gusa ariko ku rundi ruhande Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu akomeje kwitinyarya zikabije ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, nyuma y'uko rero ubu butegetsi bugejeje iki kirego mu rukiko bushinja Israel gukora jenoside muri Gaza. Benjamin Netanyahu rero niwe watangaje ko barambiwe n'ubundi buryarya bwo kwiyoberanya kw'Abanyafurika y'Epfo, kubabeshya ko bari kumwe nabo, hanyuma ngo barangiza bakabaca inyuma, bakabaca ruhinga, bagatanga ikirego, bagatangira no kubajora. Ibi rero kandi bibaye nyuma
y'ibitero bikomeye Israel yagabye ku butaka bwa Gaza bigahitana imbaga itagira ingano rwose. Ibintu byamaganiwe kure n'ibihugu bitandukanye, ndetse we bigasaba Israel guhagarika ubwicanyi iri gukorera abanyagaza muri Palestine. Israel rero kurasa muri Gaza byari mu rwego rwo kwihimura ku mutwe wa Hamas ufite icumbi mu ntara ya Gaza. Bikaba kandi bizwi ko Hamas yari iheruka n'ubundi kugaba igitero kuri Israel nacyo bundi cyayiciye umugongo. Mu ijambo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagejeje ku itangazamakuru i Tel Aviv yagize ati uburyarya bwa Afurika y'Epfo ntibugira imipaka. Akomeza agira ati ese Afurika y'Epfo yari hehe ubwo imbaga y'abaturage yicwaga abandi bagakurwa mu byabo muri Syria na Yemen? Byakozwe nande? N'abafasha ba Hamas? Benjamin Netanyahu rero yahise n'ubundi ashimangira ko azakomeza guhangana na Hamas mu rwego rwo kurengera inyungu z'igihugu, ndetse wanahamya ko ingabo za Israel zirimo gukora ibishoboka byose n'ubundi kugira ngo zirinde guhohotera utari mu bagizi ba nabi, no kuvuga utari mu barwanyi ba Hamas. Minisitiri w'ubutabera muri Afurika y'Epfo yitwa Ronald Lamola ari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko yavuze ko leta y'igihugu cyabo ifite ibihamya bifatika by'uko Israel ibikorwa iri gukora muri Gaza ari ubushotoranyi bumaze imyaka myinshi cyane kuri Palestine, bityo ko rero bagomba gufatirwa ibintu bikomeye harimo no gutegekwa guhagarika intambara mu ntara ya Gaza. Minisitiri Ronald Lamola wa Afurika y'Epfo rero yavuze ko kuba Hamas yaragabye igitero kuri Israel tariki ya 7 Ukwakira 2023 kigahitana abantu 1200 kandi abagera kuri 250 bagafatwa amatekwa na Hamas atari yo mpamvu yatuma Israel ikora genocide mu ntara ya Gaza. Ngayo nguko ngibyo, iyi ni minota 15 y'amakuru wiyumviye byinshi bivugwa ahantu hakurya. Reka n'ubundi tuzahura ubutaha n'ubundi tuganira ku makuru nk'aya ngaya. Twitwa Akarabo TV, urakomeza ubane natwe. Jackson Semahoro niko nitwa, nk'uko bisanzwe ndasoma ibitekerezo byanyu.